لزانینگەها ڕۆژئاوا زمانی کوردی نەتەنێ مژارەکە خوێندنەیە لێبەلێ ناسنامە و میراسەکە کۆتێ ژیاندن دڕۆژە زمانی کوردیدە هەر کەسی جلێن خۆی یەن ڕۆژانە بجل و بەرگێن کوردی گوهرتنە داکۆ پەیامەکێ بدن کۆژ سینۆرێ پۆلێن خوێندنێ دەرباس دبە دناو وان چالاکیادە دلڤین خوێندەکارە بەشێ وێژەیە کوردیە و ئەو داخوازە پژراندنا زمانی کوردی وەکە زمانێکی فەرمی دە دەستوورە سووریەدە دکە شخوا از خوندکارک وجه کردی من از خوازم زمان من د دستوری ده بثبته و از خوازم از زمان خو بخوینم و خوازم زمان من لسر روی عرضه بمینه و زمان من هبونا منه ولات منه جیانا منه و به زمان کردی جیان نابه مژارە زمانی کوردی دوان مهên dawî de bûye yek ji doseyên herî giring yên ku li ser maseyên nîqaşên siyasî tên axaftin. Di peyameke xwe de ji bo vê komcivînê fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdê got doseya zimanê Kurdî ji bo wan mijareke bingehîn e û dê hewldanên wan ji bo parastin û pijrandina vî zimanî berdewam bike. مجال هذه الأساسي بسجارة كبيرة به مجال çanda Kurdî. Mamoste û akademisyan dibêjin ku daxwaza wan ne tenê duwarê dibistan û zanîngeha de ye. Lêbelê divê zimanê Kurdî di hemû dezgeh û saziyên fermî de jî cih bigire bi taybet li deverên ku Kurd lê dijîn. Bi fermî dixwazin zimanê Kurdî di destûra Sûriyeyê de wek zimanek fermî were naskirin û li kêleka zimanê Erebî bê bikaranî di hemû saziyên serokatiya Sûriyeyê de di hemû deste û dezgehên girêdayî serokatiya Sûriyeyê di aliyê diplomasî, dadgeh, zanist, di danûstandinên aborî de bi her awayî Erebî statuya wê di Sûriyê de çi ye pêwîst statuya Kurdî jî bi heman awayî be. Ji zanîngehê ber bi dilê Qamişlo ve pira peyvan di pêşangeha pirtûkan a Kurdî de dirêj dibe. Bazda weşanxane bi zêdetirî 4000 pirtûkî beşdar in. Ev ne tenê çand e lê qêrîneke ji bo parastina zimên û yasakirina wî di destûra welêt de. بخوا هدفي ما أساس تجمع أم بلبكن إنه تشخص برتوك بزماني كردي هنا وتشخص كاس هنا بزماني كردي د نفسنا جرينجيه زماني كردي د د روش خاصة د روش هذا تديت أم تخوضن إنه بشكل رسمي بيوري اعتراف كرن الدستور هذا بخوا زماني كردي يعني نصنا ما تشاندا ديروكا ذاكرك جماعية جملات كردرا نافبرا نامeyên pirtûkan de li Qamişlo û dengê xwendekaran li zanîngeha Rojava de wisa diyar dibe kotekoşîna zimanê Kurdî li Rojava ji qonaxa mafê xwendinê derbasî qonaxa nasnameya destûrî bûye. Ji bo van ciwanan ziman ne tenê amûreke axaftinê ye lê peymana wan a siberoja welat re ye. Emced Kurdo, dengê Amerîka, Qamişlo.